Yıllardan beri sistemli şekilde ilip berilayotgan batıl təşviqat targ'ibotlari İslamni xunuk, xurafiy qilib ko'rsatib, kishilarni islomdan uzoqlashtirishga urinib keldi. But then when you say in the Muslim world this is what's lacking, then they get upset. A person who understands the officially codified doctrine of Islam is the motherlode of bad ideas. The motherlode of bad ideas. Hatta atalmış kişilik hukuk ve kişilik erkinlikni da'vo qiladigan jamiyatlar İslamga bo'lgan o'chmanligi tufayli yaltıraq şuarlarının perdesini yırtıp taşındı. In Nederland mag je niet zeggen, ik ontken de holocaust. Dat is strafbaar. In Nederland mag je niet zeggen, fuck alle joden. Dat is strafbaar. In Nederland mag je niet zeggen dat alle christelijke kerkmensen pedofiel zijn. Dat is beledigend. In Nederland mag je geen homo's en lesbisch uitschelden. Dat is strafbaar. Dat is discriminatie. Maar in Nederland, als je zegt, ik haat moslims en jullie profeet scheldt je uit, dan is het vrijheid van meningsuiting. Snap jij het nog? Dan snap ik het ook. Darvaqa ular özlerinin İslam'a bo'lgan düşmanchilikdan iborat rəzil xarakterini ko'p sonli musulmonlardan yushirish va ularni qaymoqtirish uchun dinga 100% qarshi chiqish pozitsiyasida emas. Shunga ular o'zining botil qonun, tag'utlarcha hukmronligiga zarar yetkazmaydigan ba'zi amal ibodatlarni qilishiga yo'l qo'ymoqda. Aksicha islomning haqiqiy tarixidan Allah tushirgan ilohiy ko'rsatma qonunning mohiyatidan xabar tepishga intilgan, bir-birini xabardor qilishga tirishganlarga har xil tuhmatlarni chaplab, siyosiy qalpoqlarni kiygizish orqali urqidan quritishga urinmoqda. Va bugun islomning krizisga yo'liqqan birdan ishkanligini o'ttirib qo'yishmoqda. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. Undaqda islam rastlı krizisga yo'liqdimi? 4000 personnes en moyenne chaque année, généralement des jeunes et de culture ou de foi chrétienne, choisissent de devenir musulmans. One of the world's largest religions is gaining followers from a very unlikely community. A growing number of Hispanics are changing their religion and following the teachings of Islam. The number of converted Muslims in Norway increased to at least 3,000. The latest U.S. census suggests many of them are turning to Islam. According to a report by Faith Matters, the UK is seeing a surge in Brits converting to Islam. In the last year, around 5,200 people in Britain converted to Islam. As many as 100,000 have converted in the last decade. Here in the United States, while the Muslim contingent numbers an estimated 7 to 8 million, it's growing rapidly. 20,000 new converts each year, 4 times as many women as men. It's the world's fastest growing religion, Islam. Islam is the fastest growing religion in the world. Converting to Islam, the 100,000 converts now is up from an estimated 60,000 10 years ago. The majority are women with an average age on conversion of 27. I don't know if you're aware, but recently there's been a rise of Latinas converting into Islam. So why are they doing it? I read the Quran and I see that thread of the message of God from Adam to Abraham, Moses, David, Saul, all the way through. What prompted your decision to convert to Islam? I started just to have big questions about life, the universe and everything, and I started to explore lots of different answers to those questions, and much to my surprise, Islam seemed to be the one that continually came back to me with the answers that made the most sense to me. Islam is growing faster than ever, with some studies suggesting it's on the way to becoming the dominant faith. And I went and I met with the leaders of the church. I spoke. I talked to them about the virgin birth of Jesus in the Quran. Virgin Mary is very important to Catholics. And I talked to them, I read from the Quran about the virgin birth story, the announcement by the angel. And it was amazing, tears in their eyes. Wow. And they would say to me, we never knew this about Islam, that there are 2 chapters dedicated to the Virgin Mary. Christianity is on the decline in Europe and something else is starting to take its place. Muslims will soon outnumber practicing Christians in Europe. Amina, Muslim Council of Britain, you converted from Christianity to Islam. Why do you believe Islam is right? I can ask any question of Islam and it will give me a logical and scientifically proven answer.
And as a Catholic, how do you view Muhammad? As a very wise man, I see the beauty of Islam in a very strong way. A simple approach to God, a simple approach to prayer and devotion. I'm very touched by 5 times a day praying. I'm very touched by the Ramadan, by the fasting, the beautiful presence of God and the power of God. And as a Catholic, I need to learn from that. It's a very inclusive religion, more inclusive than Judaism or Christianity. Gerçi İslam'a kılınıvatkan düşmançılıklarının türlerinin köplüğü, tuydurmaslığı kişilerini kaymoqtırıvatkan bolsumu, batıl dillardan, azgın düzümlerden caq toygan kişiler insan fitratiga birden-bir muvafık keladigan muqaddas İslam diniga turkumlab kirishmekte. На крест не очень много желающих идти. Больше склонны к тому, чтобы отдыхать. Поэтому мы вместе с Европой вымираем. Скоро все будет это мусульманский мир. Я хотела спросить, в Москве тоже, если ходишь и на метро едешь, очень много из среднеазиатских бывших республик. Да? Это наше будущее, как и в Европе. Если уже, говорят, через 5 лет самое первое имя в Великобритании будет Мухаммед, уже сейчас оно второе после Джейкоб. На первом месте Яков, вот Джейкоб, а на втором месте Мухаммед. То через 5 лет уже по статистике говорят, что будет Мухаммед, а Джейкоб будет на втором месте. То же самое в Брюсселе. В Брюсселе уже мусульман живет 49% населения. У них побольше детей, большие семьи. Да, у них, они любят детей, они воспитывают их. И в Берлине скоро будет 70% мусульман и 30% немцев будет пожилых. А в Москве как? А в Москве? И в Москве так будет. Таджики будут, узбеки. Христианская нация, потому что они вместо того, чтобы идти в церковь, идут на футбол, идут на поп-концерт, а им придется эту всю территорию отдать мусульман. Поэтому я счастлив, что я уже старый человек, я до этого не доживу. Храмы пустые. У нас, когда идет какой-то в Москве мусульманский праздник, десятки тысяч мужчин на улице приходят, молятся. А в каждом храме в основном женщины. Ну, мужчин 10%, ну 15%. Lekin bugun ko'pchilik musulmonlar o'z dinidan xabarsiz, e'tiborsiz, amalsiz holda sherin uyquga g'arq bo'lmoqda. Efendim Kevser suresini okur musunuz? Allahümme salli aleyhi ve sellem. Kevser suresini okur musunuz? Hemen abi. Evet. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben. Hey koştum firara ben ölmezsem yine ara. Bismillahirrahmanirrahim demeyi unuttum. Belanı verdim. Kelime-i şehadet ve anlamı. Kusura bakma ben din adamı değilim. Din kocası değilim ben. Boş benden. Kelime-i şehadet. Ya şu anda stres yani. Şimdi Kevser suresini okur musun? Ya şimdi okuyamam, bilmiyorum. Abi Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Müslümanlığın ilk şartı olan kelime-i şehadeti ve anlamını biliyorum. Eşheden la ilahe illallah, eşheden la ilahe illallah. Peki anlamı ne abi? Allah'ın Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Ondan başka ilah yoktur. Bu kadar. Öncelikle Müslüman mıyız abi? Elhamdülillah. Peki Müslümanlığın ilk şartı olan kelime-i şehadetin anlamını biliyorum. Yani tam olarak manasını biliyor muyuz? Manasını bilmiyorum. Müslüman mıyız? Öncelikle onu bir... Tabii ki elhamdülillah. Elhamdülillah. Kelime-i şehadetin manasını biliyor musun kardeşim? Yok. Rabbimiz Allah'tır, Hazreti Muhammed de onun kulu ve elçisidir. O değil mi? Müslümanız değil mi? Tabii kesinlikle. Şimdi Müslümanlığın şartlarından birisi şehadet getirmektir. Evet. Biliyorsunuz. Manasını biliyor muyuz hocam? Yani gerçekten şahitlik edebiliyor muyuz? Şehadet getirmek tabii iyi bir şey ama nasıl yapıldığını en ufak bir şeyim yok yani. Kelime-i şehadetin manasını bilmiyorum. Şöyle bilmiyorum. Genelde dua da biliyorum. Ama açıkçası Arapçadan Türkçe'ye çevrilmişlerini bilmiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamı? Anlamı hani o kadar hiç derine araştırmadım.
Ya, Müslümanız ama hiç derinini araştırmadım. Mana bu 600 yıl xilafət mərkəzi bolğan zamanlardakı kişilərning ahvalıdır. Bugün kişilər kökdə setiliş üçün bir pomidorning bahosini so'rab 10 do'konni aylanib chiqishidiyu, lekin o'z dini to'g'risida bir qitim tafakkur qilib izlanib boqmaydi. Qaraydigan bo'lsak, ömür bo'yi islom masxir qilinadigan jamiyatlarda islomdan uzoq yashagan ba'zi kishilar hayotidagi bir qitimliq tuyuqsizlik ichida islom bilan uchrashib, uning haqiqatini ko'rib yetmoqda va uningga taslim bo'lmoqda. Lekin musulmonlar orasida yashab, musulmon oila cho'ng bo'lib, zalolatga yuz tutayotganlarmi yo'q emas albatta. Kimiki haqqi taslim bo'ladi ekan, Alloh uni hidoyatga boshlaydi. Kimiki uningdan yuz o'raydi ekan, gumrohlikqa yuz tutadi. Kishi dini, tili, tarixi, qimmat qarashlari, urf-odatlari orqali o'zining kimligini bekitadi. Agar ular bulardan unutildirilgan va yoki unutilayotgan bo'lsa-chi, yiltizdan ayrilgan bir qavm tengirqash, o'duqish ichida zavolliqqa yuz tutadi xolos. Islom g'ariblik bilan boshlandi va g'ariblikqa qaytadi. Keling undaqda unutildirilgan narsalarimizni qaytadan tepib olaylik. Shu g'ariblik bosgan kunlarda shu g'ariblar orasidan o'rin olaylik.